إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرض الله صيام رمضان فالناس فيها أقسام أسرة. القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من المواني يجب عليه صيام رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرأيتم الهلال فصوموا متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان أداء على من وصفنا أمبي على التنو أمبا يفضلي أمبي دميني على في أمبي يني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو نيالي جوم من كندا في لبغة سرو إلا نيالي جوم من في لمغة سرو من بي كندا ambe serea bato fenshite min ka bato cheni ala kelem pewte jo nyuganti ala la ambe serea muhammad wala ka jondo ala ka chidendo kisini nema baka anaka dunkew anaka sebo ala ku kisimin ka chako sobe nokte mina ka boy ala ka jon minye sungalo suniye ala yo mu'minu wale ako mu'minu aw munun dara alala mu'miniya haqiqa achinyalama ne ala yesunke aw ka fardaye komi nye sunke mogo ke fardaye aw nye chogomi na sunna ke sababu ye anasiralanye ala yesunke fardaye anka mogo tilalendo kata sunna kata tila yoromata atila yoroma fulo silama ni hakilima do baligu do asigilendo ate tamala abese sunna balili fensite mimba bali sunna nin tigila mogo sungalo ninka fardaye sungalo wakati la sungalo konona la akasu qur'ana ka dalila koso ani ciden ka hadisa sahalin dalila koso ani islama manto be benaka ninni mogo sugu ko sungalo sunni ya ka fardaye silama minni mankutu sabatiraka ala ko qur'ana kono ko sungalo ko alaye qur'ana jigni damina sungalo de la qur'ana min yekandaye qur'ana min be ciyani ngalon bo nyogonna ala ko ni mo min yekalo inye ishera la kalo inna kalo in sabatira ikasu ni nye qur'ana delilaye kayira ko silama anye mankutu munu fonu dafara la sun kera ka wajibe sungalola cidan fana ko naye kaloye
sungalo kalo naya ye akasu wari muslim benani hadisala awa silama mantum be bennaka konni mugo sugu ko sunyi ka wajibiye ni nyem mugo folay kafiri sungalo sunni te kafiri ka wajibe hari na sunna ka to ka kafiriya kono ala makotala aka sunte saha me sungalo konona la ni kafiri tubira sungalo to abosu sungalo hakke min temina ka to kafiriya la o sarataka alaka aya koso qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala ko cide ma fo mo ye munun kafiriyara ko no yo ka kafiriya dabila junubu min temena u bolone ala ya farala sungalo tile kono ni kafiri tubira tile tola ba yeremina ni sungalo temena saralitaka parce que hakem min temena ka o ya soro summa wajabaka ninde mo folo islama kafiri sunta ka harina sunnate sa asani ash-shaqir fala yajibu alayhi shiyam hatta yakbur لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن شقير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق دمسن فتني نام بالغيا ثم كاك واجبيه كيدن كحديث قصو ako kalimu korota ala kabo mogo sabaka wute juno kalbu te junubu sabe wo mogo sabe mogo sino bagato sino go kono ibe kuma fo ibe kewale ke ki sino toto kalimu te junubu sabe fo ki bo ire kalama fulanna demisen fitini na ma baligu ya kalimu te junubu sabe ale sabana fato fokata bo yere kalama kalibute jinubu sabi alai wala demisen fitini sunta ka wajibe demisen mi mabaligu ya sunta ka wajibiye me akaka ika demisen fitin munun bo yere kalama ubese kasu umabaligu ya ikunya mariani sunye unu sunka deli puru ika salafu salihu ladege salafu tumbe uka demisen fitin mu mabaligu ya utumbu lasu unu betam misiru kono hari nimin kasira ubu annege katilon ke fendo takadama puru kadade fokata tilebe kana mi kana dumunike wala ibe kad demisenu ni sulla dege mi ama wajibuka me do ba jatemina ka hinnan kad demisenu la oyen kubali sunna de ayi ima hinna wala ibu la dege sunna de uni sunka dege ukalla mo sunka ode ye hinara ika demisenula ni demisenu min koni ni yere ya do sunyo degu abena tora la soma o bali sunna ni yere ya do demisenu min na sunna mabalu ya sumba degu abe tora la sama o bala kanasu me ni sunte fenke minuna ubese sunna ubila ukasu ku nyamure kasu uni sunka la dege ika salafu salihu la dege balighu ya ni demisenu balighu ya de sun wajibraka balighu ya tamanse cheni musola sabado muso tabe jidi nani nabe faraleta ka cheni muso balighu ya tamanse ye sabaye folo ye munye ikera chekera musomani ye na shugura ko aleni ni chede shugura ko ni muso jera la wajiborena abalighu yara ni musumani de sogora konni che jera la wajibori na shigu en kono abalu yara ni ye foloye fulana imbatule aana barakoroshi hada madenye fela kerefela wala shi munumbe bokera che kera muso no bora dro ibalu yara tamanse fulana eninye tamanse sabana na sera santani duru musomani do chemani do nasi sera santani duru abaligu yara nani nabe fara musomani takanna ya kalo boye hari nabe sankono to de la ni musomani ye kalo boye abaligu yara sun kera ka wajibiye ni nyafulana ashani almajnun wa huwa faqidu alaql
فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم للثلاثة الحديثة سبنا فاتو سنت فاتو كواجبية كيدن كحديثة كوس حديثة من تمنا ناكو قلمو كرو تارا كبو مغو سبكا أبو كنو فاتو قلمو تسبلي كاي فو وقت من نابورا يري كلمة فاتو سنتاكا ولا يشيخ منه ni fato sunna fana aka sunte saha li'annahu laysa lahu aqlu ya'qilu bihi al-ibadatu wa yanwihi wal ibadatu la yasihu illa binniyya liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa fato harin na sunna aka sunte saha parce que hakili taala na be bato hakili naye hakili taala na be bato ngania naye bato fana te se ka sahabara fo akan ngania de kiden ka hadisa koto ako baraw beke ni ngania de ni e min ngania la bode sabiye wala fato sunta ka harina sunna ate saha minna ya soro min ka faye de wakati dola fa bala wakati dola aka hakilu bena nin fato sugu fa bala wakati minna sunta ka sallita ka minna hakili nana don mununa olu don yi sunni baka ninye mugo sabanai mugo nanina alharimu alladhi balagha lihajiyana wa saqata tamuijuhu فلا يجب عليه الصيام ولا إتئام عنه لسقوط تكليفه فأصبح سبيا قبل التمييز مغنارنا من كورولا أكيرا موسو أكيرا تشي ما كورونا كورولا كورولي مندو كوريا مندو حكلي تيانا نمغو كورولا فو حكلي تيانا أتفن كلاما أتاكما فوتو كلاما sunte ninka mure botaka suntaka mure botaka parce que silamiya sariyaka bara binnaka boka parce que ka hakilite kaba silamiya sariya ka bara binnaka bonninka ale kera komi demisen fitini wakati min na te fen kalama akera ko mo chogo de sisa nimma korosugu suntaka mure botaka mi na korola fu hakiliciana suntaka mure botaka na ya soro aka hakili cinyala aka koroya ni hakili cinyana wakati dola aka hakili be wakati dola aka hakili te don munu na aka hakili nana la abo don su na bese kusu don munu ni hakili tala o don munu na o sunni taka salli ufana bo chogode la wakati minna hakili be abe salli wakati minni hakili te salli taka ninde مغناني ناي القامش مغدورنا الآجز عن الشيام أجزا مستمرة لا يرجى جواله كالمريض كالكبير والمريض مرضا لا يرجو برؤه كصاحب السرطان ونحوه لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مغدورنا مغمن دسر السنة دسل من دو كداي دو اتسيرد كومي تشكربا عليك حكلي بيد اني تشكربا فولو انت كلني مي حكلي تشينا عليك كورولا مياكا حكلو بي mais afana ka koroya shera degere ma atese kasu akorola atese kasu me hakilu koni be ube bana bagato bana mi ete bana yin furakeli jigi misali la komi kanseru na nyugono o bana be mugola dogotoro ko an ka doni koni kono hadamaden doni koni ka fo ebe kenya nim bana be furaka atese ka furaka itese ka sufana nunun sunte nunun ka pasiga wutese ala te nimbila fenna itese minna nunun tese sunte nunun ka me mure bo buka
min korola hakili be me atese kasu sumbi naka boka na be mure boke mi bana bala bana mi na jigita la ko bana imbe frake atese kasu fana sumbi naka boka me mure bo baka o mure bo doni ke bawo ye nyogon soso majabi maliko ba fo muddi sawutila nanina ahmad ibn hanbali nun kam majabi woni mahjabi wara wulu ba fo ko salutila sawu tilance doni ke ba ko ni yorola min kisilendo yere korosi be minna e ka sawu tilance imbo yo jate mena obe be kilo kele anitila mure bo pour ki yere korosi ka bo doni ke ba ko nyon soso la pew kilo kele anitilance e bo dongodo sungalo mume bebe kilo binani ani duru jokorba min tese ka so ka hakili be ube bona bato min tese ka so pew murebe min baka sungalo mume kilo binani ani duru abobo ninde mo duru nay asadisu al musafiru idha lam yaghsidu bi safarihi tahayyula ala al fitr فإن قصر ذلك فالفطر عليه حرام فيجب الصيام عليه حينئذ مغورنا تامده نمغمن بتامده نلا تاما ni dobe bo salli la tama kono kilo bisegi kata o sanfe tama bo ni yo o tama ke sunti ka wajibiye sunti e ka wajibiye atigi bese kami men nin tigi lahala damado bala tama domi tama demmi e tamara me ikalla nyini te ka tama puru ikase kami sungalola ikalla nyini mako yede ni tama demmi kalla nyini kerode ka ke fere de nka tama sungalo kono puru sungalo sunne ka bi ka boinka sunte mini ye eka haramu ye e wasun wajibilendo eka metama de nana la ema tama puru ka ke fere ka sumbi ka boyka itamana de tama de yere de nanila sumbi na ka boyka mesisa ni e yere yado mbe tama min kono mbe se ka su intin toro ika su ode kanyi juru kana kari kana tama dem min ni yado ka tama la mbe se ka su suntin tora tin degu ika su ode kanyi ni tama demmi nyaadon mbe tama na mbe se ka suude mbe degu alaka noyata e kam mi kana su tama de be tama la ni yere yaadon ni sunna sumbe tora yere de lasima ahramu yere ka suude alako wala tulgu ila bi aydikum ila tahaluka akwa kana yere di halakima ni yere yaado be tama la sumbi toro akana suude e kam mi bo ni yere yaado sunti tora di degude ebe se kasu pour juru kana kari kana ini mogo kasu nyogon fe bo tama de ni emmi na tama kono dile munun temena ika ni sungalo temena ibu sara wa man kana minkum marida aw ala safari fa iddatu min ayyam ukhra ala ko ni mogo min ni bana baga tode do emmi na o be tama de la immi na ni sungalo temena yettile hakke munum mi ujate kalo werela ikusara ninde mogo woronay ashabiun mogo wolon fulana al maridun maradan yarju bur'uhu lahu salasu halat mogo wolon fulana bana bagato bana mi eyere jigi bala yika bana imbe na furake anko bana uye fulade bana bagata folo wante menoka mi jigi tala na ka bana be furake anyo tafu bana bagato chogo ya fulana bana bagato me e bana lendo sungalo la mi jigi bala ninye bana minye abena furake bena kenaya bana imbila wakati me sumbi naka boy ka sungalo la suntika immi meni ala ya ke ni kenayara ifurakera i kenayara iye tile munum mi ibana bagato ibusara menim bana bagato fana la hala sababaye la hala folo ni bana yinte bana grimaye bana jugute bana mindo mogo bese ka suwa kata foi kila ibe sude ni bana do bana mindo bana grimante
bana min do mogo be se ka sungalo sote foy kila e be sude ala ko anta sumu khairul lakum akwa ka suka fara mogo ka sungalo sode kani nim bana bagato e kasu bana bagato cogo ya fulana bana benna mbe se ka sun men ni sunna mbe de gun soro doni ala kan nogoyata imi ni sungalo temena ibasara bana bagato la hala sabana bana benna ni sunna ka be tora yere de sima abe bana injidi ube abe bana inkene ya sumaya nim bana bagato ja kwa ekammi ni sunna yere kan nim bana suguto elebe junubu soro alaka aya koso wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ala ko yere kana yere di halakima aya wurela ala ko kana ayere faga au kana ke sababu ka yere faga au kana yere faga ne ala ye hinali kelani ne mali kelade katawuma wala nim bana bagato aleka Allah halayni la hala sabade bonna minna banayin koso ni sungalo temena ale fana yettile hakke munum mi ni sungalo temena na keneyara abu jate kalo worela abu sara ninde mogo wolon fulanay ashaminu mogo shegina alhaidu musummi nabe kalobola ni kalobo nanala فلا يجب عليها شيام ولا يشح منها مسمم باك كالوبولا سن واجبالين تاكا ايواكا سنت سهايري سن واجبالين تاكا اكا سنت سهايري لقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصة الدين وأقل أذهب للب رجل حاجم من إهدكن فقلنا يا رسول الله ما نغسان أقلنا وديننا فقال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فقلنا بلى فقال فذلك من نغسان أقلها فقال صلى الله عليه وسلم أليس إذا هادتي لم تصلي ولم تصوم فقلنا بلى وقال صلى الله عليه وسلم وذلك من نقصان دينها musonna be kalobola akasun sahalente suntaka ciden ka hadisa koso ciden ko mamugoye mugo min ka hakilin nagasilendo akadina nagasilendo mecheba koro hakili macce sirile na abasaka odbo aka hakilinaka kaw musobo ma hakili nagasilenye madina nagasilenye min bese ka cheba koro hakili mabbo aka hakili naka kaw musobo muso ko chide ma ko anka aywa hakili nagasilendo anka dina nagasilendo anka hakili nagasilenye juman fanay chide ko yala muso ka seria tebe che kelen ka seria tilanche de mawa ke kelen ka seria ni muso fula de ka seria bibe nyogoma ako yala wutewa muso ko oho ako de aka hakili nagasilenya o kanka dina nagasilidu ako yala muso na be kalobola abe suwa abe salliwa uko ay wa ko ode aka dina nagasilinya o donc ni yaira ni muso be kalobola ika suntiana e suntika me kalobo sungalo konona la kalobo tile munu nu yu shigi ka kalobo toilan ibe min me ni sungalo temena ibu sara kalo wolela o kalobo infule ni muso ye kono dimi do ayerela kon kalobo ba ke kana tile ba fe kabbi ma bo jate toka fo aka bode me ni sunto do fana anni tile binni tora hari militi tanyogona de ube militi fula ni ka kalobo nana o donka subbe de tiana ni sungalo temena ibo sarade de parce que be muso do bolo ni laga sarat temena kaba anni tile binni majja ni kalobo nana la donc abo don jate ayere ko ay hari nan ni tile binni tora nya tuguna yelende ni eka kalobo koni nana kasoro tile mabbi o don subbe de tiana ni sungalo temena iba sarade aw muso ni ka kalobo tigera fajiri fananye a jora tigera pew
fajiri nye ibe se ka suguri du hari ni ma se ka ko ka be fajiri ma ibe se ka suguri du ni fajiri salli wakati sera ibi ko ka salli mais na tigera ko ni anni fajiri cha jora pew anni fajiri che suguri du hari ni ma se ka ko ni salli wakati sera ibi ko ka salli o ni ewa fajiri ni nye ewa eka kalobo adna na fajiri nye eye suguri du doro wani amba ke kana suguri du doro kalobo inana o donka suntika ibe mide ni sungalo temena iba saram wala ninde mugo sheginaye barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا القسم التاسع من كنتنا المرأة المرضي والحامل إن خافت على نفسها أو على ولدها فإنها تفتر كنتنا الجمعة مسمي ni abeshindi dema ube musomi na konomado sungalo kono na sirana nim insunna katombe shindi dema abin toro ube na sirana ni sunna mbake ka shindi dema ni sunna none te soro shin kono dembe toro ube muso konoma na sirana ni sunna nkonoma do ni sunna sungalo la sumbe toro ube ni sunna sumbe demming bin kono ba toro nonumbe mi ufana sungalo konona la ube mi summa wajibuka ube mi sungalo la me ni sungalo temena ube munke uba sarade kiden ka hadisa ko so hadisa mi qamusa imbe ya bo kiden ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha wada'an lil musafiri satara salati wa lil musafiri wal hamili wal murdi sawman aw siyam kiden ko tamade ko alaye salli tilance bika bo tamadenka ko minye tamade ani musommi na akonomado ani musommi na be shindi ademma ko alaye sumbi kabuka tamade sumbi na kabuka sungalola na be tamala be mi abasara musommi konomado sungalo kono sumbi na kabuka abe juruta wona shera ka sara wakati mi abasara musomin be shindi ademma sumbin na kabwaka sungalo sunni binna kabwaka na be dewa shindi demma me na sera ka sara wakati mi abasara nunun be komi tama den kiri de be komi bana bagatode don ke bawka kuma chaman be nununa min be shinda demma ni muso konoma doni ke bawka kuma chaman de bulu ka kola me aka kuma sahalen de fulani nye ube konte komi bana bagato be juruta chogomi de ube konte komi tama dembe juruta chogomi de do ba fo de kube mure bode ke sumbi naka buka saratu ko be mure boka o sahlente min ka kene min sahlen o de fulani nye uni tama denni bana bagato be de be kirila ube sun jurude ta nu sera ka sara wakati mubasara muso konoma ani min be sindi demma ninde kononton nay al qismul ashiru تنم يبجمعه من احتاج إلى الفطر لدفع ضرورة خيره كإنقاذ معصوم من قرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك مغتنا يجمعه سنغلو سننا مغمني احتاجر سنغلو لفو كميده يريك ضرورة اتمي يريك ماده ebe mi puru ka tora bo itanadeka nima mi tese ka tora imbo itanayinka komi nin kisile nin tangale kisili misale la mugo min ba fe katojila e suntolo e nana e nyabe mugo dola ba fe katojila e yere bado ni sunto ko ikado jinna kale kisi mi nogo min bela kongo min bela itese ifanga tese ka kisi
adagara ika mi puri kan nin kisi sungalo kono na adagara ika mi puri kan nin kisi ni sungalo temena iye dommi mi basara a ube tasuma de donna la kan kisi tasuma de donna mogo dola eyere bajo karasa min fule ni nyen nin tangalendo ala ta ko fente se ka kisi ka bo tasuma ma fana ne suntondo fo inka suntige ika kisi mi ika suntige ika fanga soro ika kisi ni sungalo temena ibasara a ube kogo do binna mogo doka ona na kogo binnaka puru ka fere ke ka kogo imbo ninka an kungoto te se ka ke an min ngoto te se ka ke fo an kan mide an ka fanga soro an kan mi an ka dumuni kan ka fanga soro puru an ka kogo bo ninka abe kisi cogo mi aye mi ebe mi ibe suntige ibe mi ibe nin kisi pompisi bo cogola munum be tasuma fagala alaka jamana kisi kasarama ni tasuma donna yoro malakan kisi ube kasara be yoro malakan kisi nu tara wuyere yado nimbara min fule ne ante se ka kan suto fo an kammi adagara u kammi uka onin tangale uka kisi ni sungalo temena uba sara wala ninde mogotanye mogotam min ni doni ke bawo yotila ni dalila sahle wunye sungalo kono ni mogotande do donc ambe ala deli ala ka sungalo ala kayiranna herala ala kayiranna kenyala ala ka sunno yanye ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين